O sengsaro thanggui tongnani jobao kwtal wngkha Mathiya mankha kwtal langma kwtal sinima medical science no mechenei langmani paithago thangibo bahai ki kwtal langma manei kifili phaikya Mathiya Hambai nai tongnai takuk tei bukuk songno dong belai khen hambai ya faro tini tei kaisa belai kheno kha nangjaknai kothoma tubui phaika norok ni bwskango au bai bro o Mathiya sabo bini kothoma tamo so tini tangi bini bumu kasai phaika tangi tini bono nai kha ba sini kha ba tangi bini kok belai kheno media social media rogo ba Facebook rogo belai kheno search khaijabi dong Mathiya jifuru achai kha Mathiya achai mani 10-11 दिन ni bisingo bo belai kheno kaisa bemar manjak puilano naidi bini mukhang busak mokol bomhai kaisa situation o tongman Mathiya so main je topic ka hai je dis wngkha bini buma bufa puilao gafiloti khaiga neglect khaiga borok doctor talang yawoi nogono wiri cheri nai mani bising tei sawi mankha puila borok doctor talang yakari nogono kisa misa bonaji bithirok amo hairok kisu mane basic je treatment tongmani amo khalai kha hne yang salayo ke jifuru bini je situation bini sak day by day belai kheno durbol longi thang afro buma bufa kisa saimani ganani kaisa প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র তালাং যখন বন ডক্টর নুখা belai kheno wana jagi thang doctor bini Mathiya ni o situation no nugui bini o je chehara bini o sak no nugui doctor belai kheno wana jakni logi no boma bufa no saka noro hospital kotoro talang dehne phiaba Mathiya ni bufa lekha pora kri asuk sia rang puja kri nokhung ni borok asuk kuthukki wansoglia bo tamo khaika Mathiya no hospital khamo talang yakari direct nogo kifili tubui phaika o jaga no belai kheno bo mistake kotor khlaika afruni simino Mathiya ni jenggal ni kothoma chengsawi rejaka omo hai kaisa kotor mistake belai no Mathiya ni langmao kotor bipod tubi phaimang phia jefuru o doctor Mathiya ni video khalaina puila je dino first time প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র তালাংখা Mathiya ni video kebo na kebo khaika khainai jefuru Facebook upload khai dikhang keno amsake Mathiya ni video viral ka lakh borok millions of borok naikha Mathiya ni para biang bo para bo jaga biang ni borok jaitong mani bising ti naito giti khlaika hor kuthugo borok naitong mang o je team o doctor ni je team rok borok Mathiya ni nogo at last moment to sobi kha phiaba Mathiya no borok approve Mathiya no rohona ni soya one kind of ek prokar borok jor jabardosti khaino Mathiya no boma bufano Mathiya ni boma bufano saibo joge a horono to oinai হাসপাতাল থাকা পুইলা যে হাসপাতাল থাকা ও জায়গা ও ট্রিটমেন্ট আছে কাহাম ট্রিটমেন্ট ইয়া হানি হাই বনো কাইসা শহর কত নি হাসপাতাল রেফার খাই রহ আ জায়গানি ডক্টর নুকুই পুইলানি বড় সাই রেখা বোমা বুফানো সাইফিয়া বিনি লগে টংনাই বা বন তলাংনাই বড় সাই রেখা বিনি বাঁচিনানি কোনো চান্স করি বা বেলায় নুকো থোক নাই নাই তরি গরি বড় ট্রিটমেন্ট স্টার্ট খাই দিকা বিনি শাক নাই নেন চেস বনো অ্যাডমিট খাইকা বিনি ইয়াগুলো বনো অক্সিজেন রেখা 24 ঘন্টা 24 hours Mathiya no oxygen rui matoni treatment khaiman yagulo belai khinte shocking poka sabi phaika Mathiya ni pura sago bini brain bini liver kidney beba jaga no hai kaisa situation sogi kha Mathiya doctor belai khin wana lajla khachi khabrun ke porok doctor ni bijini kok salaika Mathiya ni second step among nai salaika Mathiya ni bono banchi na ki Mathiya no banchi na ke bini sakni pura thui totally change khlai kwtal thui bono marna ini engkake tai kaisa ko tongoro kaisa kotor hospital plus Mathiya ni buma bufani mungsa kari kaisa garib phiaba Mathiya ni treatment ni bagi salo near about 1 lakhs prai 1 lakh hai khoroj nangli tong nebo hospital ni bukhak tei saka phia je trangnai team rok balai ni khakra desa phanung thung borok Mathiya no kathang khalainai ni borok khao kaisa semai tangai na ma hai borok social media phaibo
public rong no help sanka kabang ma borok no bono chubaka bini second step je fruit kha Mathiya ni sakni pura je blood no change khaine kwtal khe refill khaine bagai je procedure amo bar fail ngi thang Mathiya ni sak accept khayangi tong kwtal je thino 2-3 বার try khaimani yagulo se Mathiya ni bisak u je kwtal thino accept khai first time koyak bar no fail ngi thangka kwtal thirna bagai belai kene doctor ro buwana laisa ওলো সাকসেস খা Mathiya সাগো কতাল থই একদম সাকসেসফুলি দাওই মানখা বেনি পরে 24 আওয়ার্স অক্সিজেন রুই মা তনিব ফিয়া আমো হাইকেনো বায়ব্রক তুরুক খে Mathiya যে ফুরু পাইপ বাই বনো ফিডিং খাইনানি চেংখা বনো চারিখা পাইপ নি মাধ্যমে আফ্রো তুরুক খে রেসপন্স রাখা বেনি সাক ইয়াক মশামিশা লরিমানি নুকজাকা অফ্রোনো ডক্টর তে বিনি বুমা বুফা ও যে টিম hangma kolok nawi mansi bayabra amo hakin Mathiya হাসপাতাল 20 থেকে 25 দিন হাইমা তংখা তুরুক Mathiya ni sak hamui faika doctor rok buma bufa belai khene khatung khaja tong thonglaija bini sak hammani yakulobo baksa doctor rok sawi tong Mathiya kathang tongmani bini kaisa miracle se nai tangiba bini je situation ekdom last stage o sogui ja to motai rok bu tong bayabra gurui sia nugya Mathiya ni bo ishor tong motai tong kaito tong Allah tong suke bayro ang tabuk Mathiya ni kok to saka boba jama kintu Mathiya no uje gthei lamani tsawai tini bono kaham ke tsai phaimani ukoloko saboni yak to boroni kok no busung sana nang bayro Dr. Giyasuddin good health care ni kaisa nursing home ni jomo somost doctor খরংনি খরকতাম ডক্টর রক টোটালি হপুং Mathiya ni ungkologo nangi tongja tini nogo suti mani sogui ka Mathiya o hasaka o sangsar tagu borok kaham tongko borok kaham nani kuno jati dharma gibebo Mathiya ni je kothoma jeng tini salai mani bini nok wngkha Bangladesh ni kaisa durgom ekdom lama kare remote control kaisa area o Mathiya ni nok belai khena hachugo bini nok na lama tongo na sastho kendro tongo na school tongo nung safan kare omo he kaisa under totally disconnect kaisa area wo Mathiya ni na o je incident sara Bangladesh no kintu lara riu paika angnuka millions borok হাজার লক্ষ borok sini muslim takhuk rok phanung thung Mathiya ni khoj khobor naka Mathiya ni help khlaika so bhai rok Mathiya ni tini o kothoma norok bobo haina norok please comment share like khai ano sathe so belai